clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nisan le tokin lama te FIFA Club World Cup khel chun zom ania chungte chu kan ron shoot thuak anga Euro Under 21 final in machon tur te an riat taboka chungte le football Thu Leng te thlirangai thla ho na in nei le donang o soita kan khan ni zan le tokin lama te FIFA Club World Cup inelna nei chun zom ania chuti rolin Mizo te na kan han ngai venang emem kha an om lutuk lava chu wang chon ton trom chu in shoot thuak non ta ila inkhel munum taka hyang group e chin felna inkhel munum taka Italian Serie A tab tra Inter Milan le Argentine tab River Plate te in machona Inter Milan lam awan nei zo ka antranga River Plate hi sini fain an ne Hein khela hen minute som sari pani na Inter Milan tan espoti so chon ma an throina goal a khonga hun top ma shat minute som ko pathom na Bastoni chon an goal ni na a khong le goal dang alu bel zui lova River Plate player Martinez mai ba ka Montiel te red card ma no chu an ni thong tian Inter Milan hen point hom lutak an lo chuak an group atang ve khian tla chiang to Urawa Reds le Mexican club Monterrey te in machuna Monterrey lam awa nei zo ka antranga Sergio Ramos a khelmek na hian an king pui Urawa Reds he silify ngotin an ne Hein khela hen Monterrey team tan German chon goal ni akhunga Jesus Moniel mai ba ka Nelson ten goal khat ve an khung boka har salutuk lo hian silify hian ne na an chang Tihiang group P chu an ching fel vele ta Inter Milan chong khel thuma point sarine next round an luta Monterrey po khel thuma point nga ne next round lut ve bokin tlang turangai River Plate chu an tata thunga Urawa Reds po among bera omin inelna an mang tha ve bok Group F lam chin felna inkhela Borussia Dortmund an chak shrama an khingpui Ulsan chu sikhat fain an ne Hein khela Dortmund hen goal shot tum somni pariat te meu mai an neya apoi mo goal hi an khung theilo angreng reu khop mai an golom chon hi minute som thum paruk na Daniel Svensson a goal khung ania hei ba goal dang alu bel zui talo ane an group atang hian in khel danga Mamelodi le Fluminense te golom lovin an in ne to ko ve bok Tihiang group F bo an ching fel vele ta Borussia Dortmund chu khel thuma point sarinen last 16 an luta Fluminense po khel thuma point nga ne next round lut ve bokin Mamelodi le Ulsan te roin inelna an mang tha thung Tihian round of 16 inel turte an hriat kim teu ta khop maya nizan inkhe result atangin Inter Milan le Fluminense te chu round of 16 a anin matson don na Dortmund le Monterrey te anin matson bokang Group chin felna te zani na nei chun zom ani le do na zanlai pel dar som pani le chan veya group G lama Juventus te bula ma shoi mek tu le an noi chiom Manchester City te anin machon do na team pani ten point ruk ve nei to next round an lut chiang to wa next round lut chiang to hian te bula ma shoi tur chin felna ani don ane ani ba ga wedat le al ain tla chiang to te anin machon bokang nakdu sing da ruk le chan veya Group H chin felna an nei don boka zingda rukle chan ve hen te bula ma shoi mek to Real Madrid le RB Salzburg te anin machon don na te bula pathom na Al Hilal le te bul mong lo to Pachuca te anin machon bokang Real Madrid le RB Leipzig in khel hi apoi mo le don na draw result an neya Al Hilal an lo chak chuan RB Salzburg hi an tladai don na Real Madrid le Salzburg ka in khela hen chak lo zok an omani chuan Al Hilal an lo chak chuan Real Madrid emo Salzburg hitla thut theidin muna an ding don bok in khel monom tak an group atang hen kan mo rinom UEFA European Championship Under 21 lama lut chau vele ta ila nizan lama semi-final in khel monam taka England le Netherlands te in machana England lam awan nei zo ka an tranga Netherlands si goal ni goal khata nein final an lut Hei in khela hin England team hian goal shot tum som patni an neya Netherlands lam hian goal shot tum ruk an nei ve bok in khel pumpui thira ram patni te an in khel tok ang reng khop maya in khel monam tak min chop chua sak ane
tek lane pota inkhel monam taka hen first half a goal alud lova second half minute samruk pahni na Anderson a siam sak a train Liverpool midfielder Harvey Elliott chon ma an hruaina goal a khunga minute samsari pahni na Netherlands team dan Ohio chon an sipur a ron sut vele hemi nu yang goal dang alu bel mai lova extra time an khel don nia alan no minute samriat pangana hekni siam sak a train Liverpool midfielder Harvey Elliott chon hein khela a goal ni na le goal ni goal khatapma an hruaina goal aron khunga goal dang lu bel azui talavin Liverpool midfielder Elliott a goal ni khung mang hian England team hian Netherlands sing goal ni goal khatin an neya final anin pet kai semi-final inkhel no zoga Germany lampo an chaka an kingpui France chu sithum fain an ne he inkhel han German lam hian goal shot tum som pali an neya France yang goal shot tum som pasari nei thongin inkhel pumpui khera France lam an chung nong shata Germany lam awa nei zoka an tang ta thong he inkhel han goal alut ma khop maya inkhel an tran deuh sautin minute riat na leka Germany team tan Nelson Weber chon ma an hruaina goal a khunga minute som palina Nick Ultimate chon an goal ni na aron khung le first half a goal dang alubel zui talava second half a po goal dang kan mu bel mai lava France lam hian an sipur so tumin na takin an nor zui ngal amai ro chu apoimo goal an khung thei talava hunto marshat minute som ko pathum na Germany team tan Werner siam sak atangin Brajan Gurda chon an goal thumna aron khung leya goal dang nobel zui talavin Germany lam hian sithum fain hne na an changa final ro pui takin anin pet ling ve bok final inal la hi tun thani somni pakwa zan lai pel dar som pani le chan ve an nei ani don na he inal na champion la England le Germany te anin mat sonang inke result lam kal santai la football Thu Leng a lut chho vele donang o tun trum chu Liverpool striker Darwin Nunes atang hin bul tran don ta illa Fabrizio Romano atar lan ta na Napoli lam chun an lak lu mel ta khop maya mimalin remna an nei to ni in alang bok hetiang ani ta ka chon no hi season thar lama Napoli lama kan mu arin oma tlap pani te anin dor me ka aman le mol chungchang anin rem thei vele Darwin Nunes si Napoli lama akal don ta ani Arsenal team tana ro pui taka loin lan to Matthew Flamini point ni sang khan thu thar aron neya Flamini hian engtika emochon Arsenal team chu leingei atum thu aron soi tatlat mai Flamini hi kan thriat la nangin footballer kan lo mu to zinga chon a ho saber te zinga mi ani ya billionaire po a billionaire berte po ani thei hi lang Flamini hian football a cho san no business nam sum don na akal puya GF biochemical lampang kalpuhin hetiang tima saber te po ani thei anga tun din huna he sum don na hian 60% ve lai chu nei tu ni na achel meka CEO na achel mek bok a ho sak na hi tluk le ding on som vel nia chut ani bok ni zan lama khan English News 10 antar lan dana Flamini chon engtika emochon Arsenal team hi la leingei atum thu asaya Arsenal club ho tu ten ral an phal vele Arsenal team hi alei thui tur thu asoi English Premier League club Tottenham Hotspur tante Real Madrid tan ro pui taka loin lan to Luka Modric po AC Milan na akal don ti achiang ta Fabrizio Romano mai ba ka AC Milan club sporting director ni zang khan thuthar anron neya Luka Modric chuan FIFA Club World Cup khel zovele AC Milan apan tur thu anron ti chiang ta tun tha azo rual hian medical test AC Milan na anei don na mimalin remna engkim an nei fel to boka tun tha azo rual hian Luka Modric hian AC Milan chu apan zui don ta ani French forward Radal Colomoni point ni zang khan thu thar aron neya English Premier League pan atum lo thu asoi takhau mai Paris Saint-Germain forward season liamta Juventus tana inlan Colomoni hian lona akhel na Juve tan hen khel chunzom adu thu asoya Chelsea nen anin biang na chungchang chu anga event lo thu le Premier League pan chang na ala nei lo thu asoya Syria lama khel chunzom zel adu thu asoi Juve lam hian andu ni chon angetin Colomoni hi Euro mak ta doi somni pangain an sengnu theido na umwani hi Juventus lama kan mu orinom
The Athletic in Atarlan dana Nico Williams po Athletic Bilbao tlap ho tu telaka alung oilutuk talo ni in alanga hei hi achan ber chu Barcelona zom achak towa transfer chungchang antimuang lutuk chu tlap ho tu te anorta ni hin tarlan ani The Athletic in Atarlan dana Barcelona le Athletic Bilbao te hi Nico Williams man chungchang hen online rem chi lo ni in alanga Bilbao lam hian pau million som nga vel an phuta hei hi Barca lam hian tam an la tilutuk deuh ni tura ngai ani French defender Konate point huthar aron neya season khadai Liverpool a contract la nei Konate hi tundin hmona a agent chuan Paris Saint-Germain Barcelona le Real Madrid te thu a hril tawni in tarlan aniya English news ten an tarlan dana agent hi a hnoksak angreng khop maya Liverpool in an la ui hle chung hen alo zor deuh thot ti na ni ber mai Konate hian tundin hmona Liverpool in contract an zor chu a hnol to ni in alanga Barcelona PSG le Real Madrid te tan kong a in hong tu rangai ani hei hi agent po hian man tangkai alo tum ve a ang hle English Premier League club Liverpool team tana hlo tling takalo in lan to an club legend te po kan ti thayang lalana chon nimin tlai lama kan football khel a chaw san thu apuang ve ta kumsom thum pasari zeta upa English midfielder hian a ball boot chu a khai ve ta anne Adam lalana hi kan hriat lan theu ang khani Southampton atang kan hriat lar tran ania he tlap tan a khel la hin Bournemouth tan te lonin alo khel ve zoi to kumsang ni sompali khan Liverpool in an seng lu ta hemi nuwa Brighton le Southampton tan a khel le ya season liam ta kha a football zin kong a hun top chu anita anne lalana hin kumsam ni chung vel ze chu professional football alu chila game zanga samruk pakwa te me umai khel manin Liverpool apan nuwa a hloting ang reng khop maya UEFA Champions League no moite a choi hial ani kha England tan hin tum sam thum pali a in lana goal thum khongin kumsang ni sompali FIFA World Cup le kumsang ni somparuk European Championship ate England tan a in lan bok Saita khan Liverpool hi kumsang ni sompali khan azoma Liverpool tan tumza som sari pariat a in lan mana kumruk chung zet Anfield ta hian aum mana trophy pali a choi pui heng zinga hin Premier League le Champions League no moite atel ani Liverpool tan chon an legend ati thei anga football khel a chaw san thu nimin tlai lama khan apuang ta ani Spanish La Liga tla Barcelona lampoi ni zang khan thu thar an ron nei vele ta United atrangin Rashford chu lona ho an poi ti lo thu tarlan aron ni vele tatlat maya dasanin atarlan dana Marcus Rashford hi Barca lam hian an niai lutuk lo ni in alanga United lamin chhorzui an tum lo thu an sei boxi awangin Rasi hi Barcelona lama lonin akal nge arinom chho tran ta hle Neymar point Santos tan a khel zel chantur aron soya Neymar chon engma hian min dang theilova kadu thlan na hi apoimo ber anni tun hnaya UEFA Champions League khel phak club zom turangin min soina sakop maya Major League Soccer lampan turang te point home antileng anni amai ro chu Santos team hi kaza emema hun tha min petu anni ya kachiat berlai po min tuam hlom tu anni chuwang chon anni hi kaza emema chuwang chon andu na ang thlapin season khat chung chu he tlap tan hin ka khel leang tin Neymar chuan asoi The Athletic in Atarlan danin Liverpool lampoin Kevin De Bruyne chu senglu anlo tum tak tak ni hin alanga City a chua sandong khan Liverpool hian an benge ya ma se Kevin De Bruyne hian anol thu tarlan anni Liverpool in bema se English Premier League ka City machon thei tur club zom adu lava chuwang chon Syria lam apan felta anni Real Madrid lampoin an defender David Alaba chungchanga thutlukna an na siam theilova contract har an hluyang nge an chuatir mai don ti chu tan ngai tu mek ne tarlan anni AS lamin atarlan danin hliam wanga chol reng mai David Alaba hi kumsom thum pathuma upa alo ni ve to boka hemi wang Real Madrid hian chuatir mai an poi ti talo a ang hle tun din hmuna David Alaba hian du tu anei hle turangai ani thung Arsenal lampoin midfielder thar an nei don ti achiang ta nisa nama khan Fabrizio Romano atarlan dana Arsenal hian Brentford a train an captain
Christian Norga chu an senglu tur thu aron tar langa mimal inremna an nei towa aman chungchanga potlap pani te anin beme ka tuna tanga rei lote a Arsenal hian Norga thi an senglu tur thu Fabrizio Romano chuan atar lang Arsenal lam hian Christian Norgat manha pau million somvel an the chuak don ni hin a langa tuna tanga rei lote anin rem thuai arin hom Anthony Gordon point thu thar aron nei vele ta Chelsea lamina senglu tuma an hel na sat Mar Gordon hi Liverpool lama kan mu mai arinom ta hle Anthony Gordon hian tun hnai mai khan media ten an komna Arsenal le Chelsea ten an du chu alom thu asaya Newcastle United achu san chon aten lai tanga zom alo chak le angai san Liverpool chu zom a hrelo thu asoita hemi wangin Liverpool tangkong ain hong zau hle turangai anne Anthony Gordon hian season liam ta khan Premier League ka Newcastle United tan tum somthum pali ain lana goal ru khungin midang goal khung tor sem sak tumnga anei bok Gordon che that je chu kan thretlang theu anga du tu po anei sho angrenga club lian zok dang azom mai arinom Manchester United lampoin embeumo chu an senglu theidon ta ang khop maya ni zanama khan English news tam tak te chuan United le Brentford te chu aman chungchang anin rem ta ti antar lang te chuai maya aman atana United in atum ni na pau million somruk an the chu Brentford lam hian an lo pom sakta a ang hle hemi chungchang a hianin thil chiang taka soilo lo ma se media ten hetinga an ron tar dan ta ka chun anin rem ta ni hin a langa mimal thila an lo in rem thokhat tho bok nen United lama embeu mo hi tu na tanga rei lote kan mu arinom ta Saudi Pro League lama season liam ta champion talo Al Hilal lampo an tang khop maya Victor Osimhen chu senglu ngei antum a ang hle report rin tla takin atardan dana Victor Osimhen hi Saudi Pro League club Al Hilal lam hian kumni chunga euro makta doiza somruk hlo turin an thlem le niin alanga ahma an lo thlem na to te ain hei hi atam dai izok anni Osimhen hian engtiangin nge channet na apek don ti soi alom lova Theo Hernandez nung zoin athutluk na te po hi aso sun nei mai arinom season thardama Osimhen hi Saudi Pro League lama kan muthut ani point hilmak ani lo turangai anni Nimin lama Chelsea lamin senglu antum manga thom leng mek United forward Alejandro Garnacho point du tu aron nei le ta trak maya adu tu zinga Arsenal antel thuni jang khan tarlan ani vele ta Garnacho hi tun hnaya kan hria theu angin Aston Villa jersey hachungin thla ala hei hian United club ho tu te atilom lo hle hemi wang hen thral an poiti lo thu an soi chiang towa Chelsea lamin an du thu an soi towa Arsenal lampoin an du thu an soi vele ta team tokin atarlan danin Liverpool lampoin fidruk le inches thum zeta sang Hugo ekitike chu senglu antum don niin alanga Darwin Nunes achhuar walin ani hi senglu antum don niin team tok chuan atar lang Liverpool hian Hugo ekitike hi ma point senglu an lo tum towa amai ro chu an hlo cham chiang hle mai ro chu Arne Slot hi ala bei dong lutuk lo ni hin alanga United lampoin an rim ve zau ekitike hi senglu atum ngei don a ang ta hle Germany under 21 tan European Championship a fe chuak mek Nick Utmate point tu anei chho zel maya ni zan lama khan ahma po senglu lo tum to tu Chelsea lam chon senglu nge an tum thu tarlan ania anin sorbing hle to ne tarlan ani bok hemi wanghen a khelmek na Stuttgart lampo an hing chho reu maya striker Tharatan Boni chu an mel chho towa hemin ati chian emem chu Nick Utmate hi Chelsea lama akal arinom ti na ani ber mai Chelsea lama Utmate hi kan huni point hilmak ani don lo a ang ta hle Michael Owen po tun hnaya aron tong chuak zau maya Owen chon football hlut na hi atla niam to hle tun ma te kha chuanin footballer dik tak kan mu thina tuna chon kan mu to lo ani tuna hi chon infiem na hi ani na ang takte a khel angai to ani han soi chiang ta ila tun ma kha chon football thiam tak ball thiam tak te talent sang tak ne ang chi te kha anding chang thina tuna chung khatiang ang kha ani to lo ani game an khel pelama engang chia tlan tam nge anni
kilometer engzat nge an tlanti te an chut vek towa tin ball an khoi tam dan ang chi te po an te thlap to ani chu chon football thiam na hin na satakin atitla hniam ni hin ka hria a ball thiam tak kan han ti ang chi te point an thiam na an skill se an ti chuak ngam to lo ani tin asoi FIFA Club World Cup khelme ka Chelsea coach Enzo Maresca po atong huai lutuk lava round of 16 an lu nu khan media 10 an kom na Enzo Maresca chon tuna kan thil tumber chu quarter final lu phak ania chu aya sang chu tumri lo phot kan tan chuan a hlok ani a chan chu thlen san kan tum lutuk chuan kan thlen san le lo chon min ti hniam tu mai ania tun din hmuna chong quarter final lu hi kan thil tumber tur ani han en tawang ula team an tha emema Champions League final la lo lut to thin Atletico Madrid tak ngial po round of 16 an lut phak lova chu wang chan he inel na hi abo ruak asanga team tha tak anom chho ani chu wang chong ke ni tan chon round of 16 paltlang shrim po hi thil hlu tak ani tawang tin asoi Enzo Maresca hi Premier League an champion thei turanga anom la ya champion thei kan ni lo ti soi tu kha ania tuna po quarter final hi achim chin sanber ani tur thu asoi tin ani chu Real Madrid tana ro pui taka loin lan to Luis Figo point ni jang khan thu thar aron neya Ballon d'Or don tur chung changa Kylian Mbappe chu atel arin lo thu asoi khau mai Luis Figo chon mitam takin kalo khel to thin na Real Madrid player te ka du sak turin an ngai thin na amai ro chu thil hi ani nang tak le lai takin ka thlir thin ani komin be ka chon Mbappe hen he choi moina hi adong don lo ti hi za in ka chianga adong lo ngei bokang achan chu ani hi kadu sak nge mema chuti rual chon he choi moina don phu khophian atal tok lo ani mi malang chon ache tha mema khovela hen player thaber po tun din huna ani nge yang amai ro chu chon Ballon d'Or hi adon tir don lova Ballon d'Or dong tur chuan major trophy lian tham tak an choi angai thin ani chutiang chu Mbappe hian atitlat lova Club World Cup no moi po hi choi ma se Ballon d'Or dong thur hianin abuk ari pha karing chuang lo tin Figo chuan asoi Arsenal lampoi ni jang khan thu thar an run neya Victor Gyökeres su senglu an tum ngei thu tarlan ani vele tatlat mai Arsenal hian ama point Victor Gyökeres si senglu an lo tum towa amai ro chu indoor na akal tluang nu tuk theilova hei hi achan ber chu Sporting Lisbon hi anin hong thadu miau lo ani hemi wangin Benjamin Sesko lam kha an hoi tamak ania Sesko hi an hnai to hle ni in tarlan ani bok chuti rolin Arsenal lam hian Gyökeres si an la du tho ni in alanga senglu an tum tur thu ni jang khan ron tarlan ani vele ta Victor Gyökeres po hin tlap ho tu te hnen a chu adil thu alo soi chiang towa an chuatir lo chon in khel atum lo thu te po a soi zau to hemi wangin Gyökeres si a chu arin oma Arsenal lama hin kan mu thut te po arinom Chelsea le Liverpool tena senglo tuma an helmek Lyon forward Malik Fofana po a chho theina hun tha ain hong zau ta khop maya kan lo tarlan to angin a khelmek na Lyon lam hi French League Two lama relegate tier an niya sumba an nga lutuk wang ani hemi wangin an player kollai engemaw zat te chu an chhuatir angai nge arin oma Malik Fofana po hi chung zinga chon atel don ta ani tun din hmuna Lyon lam hian Malik Fofana mana hian pau million somruk vel an phut ni in alanga Chelsea emo Liverpool lama hin kan hmu nge arinom Manchester United lampoi ni san lama khan antlerlai lam thuam chak an tumna konga Nigerian midfielder kumsom ni pariata upa Wilfred Ndidi chu senglo an tum thu tarlan ania aman atan pau million pakwa po the chu an tum ni tarlan ani bok Leicester City midfielder Ndidi hi kan hriatlan theu angkhanin Leicester City lama rinom ve ngat kha ania Premier League ka an relegate ta ga chon achua arin oma Saudi Pro League mai ba ka Everton te point an helme ka ma se United an ron lan ta ga chon alu mai te po arinom Football pandit na thongmek Jerome Roden point ni sang khan thu thar aron neya Lionel Messi Paris Saint-Germain a hlotlin lo chan bernia a hriat aron soi Jerome Roden chon han thlir ta wang ula Lionel Messi hi player ro pui tak ania Park Des Princess sairo a hlim lo hle ani
achan ber chu Lionel Messi kha anja lo emema nuam ti taka inkhel turin anja tok lo ani an fans se ha kai chon kadem emema Lionel Messi an bu khum thin ta thil trul lo tak ani ya Khovela player thaber te zinga pakhat an nei thei kha lom hle tur anni amai ro chu Lionel Messi kha za ain an du lova an bu khum hlo thin anni kha thil mak tak mai ani ya Messi tan po nuam ti taka inkhel chu ahar ve ngotang Inter Miami azom nuwa iro hanin ta ula Messi hi engtiklai point anza emema an lom thiam emem thin anni chu wang chon helai hmuna chon Messi tak kan muin ka hriati in Jerome Roden chuan asoi Arsenal lampoint thulo mamlo ni jang khan hriat tur an nei ta ha an midfielder Thomas Partey chu achua tur thu ti chian ani ta ha he thu hi Fabrizio Romano chun atar langa tun thla azo rolin Arsenal nena an thon thu chu atop don ta ani Thomas Partey hin du tu anei sho angreng veo maya tun din hona Barcelona Atletico Madrid mai ba ka Saudi Pro League lama train som tu anei nuala atu bernge athan don ti soi alom lafa ma se tun thla zo rolin Arsenal nen anin kar chu atop don ta ani Portuguese forward Cristiano Ronaldo po FIFA Club World Cup khel pak club tenen soizom an hlo veu noa nizan lama khan Al Nassr lama contract Asia tur thu ti chian anita Ronaldo le Al Nassr te hian kum khat nge kumni dai contract Asia don chungchanga in biak na an nei me ka Ronaldo hian kumni dai contract zia adu nia tarlan anne heti ani ta ga chuan tuna tanga rei lo te a Ronaldo hian contract Asia don tinani chu he thu hi Fabrizio Romano chun atar langa ingkim achiang to tinani chu tu naya footballa savage kan ti mayang chi aron thleng tlat maya Alicia Lehmann hi kan thretlangin arin oma Aston Villa tana a khel lai pon alo lar ve hat to anne football athiam em wang ni lem lavin amel that le apian nal em wanga lar anima azoka he Switzerland international player hi tundin hona Juventus team tan a khel mek anne tun thla azo rol thathara hian European Championship mai chelam inelna nei ani donna Switzerland po hi ainland ma tur zingami anni nge hemi tana anin po chana tungkar lama khan Switzerland mai cha team le Switzerland Rama Football Club Luzern under 15 team te chon friendly match an khela in po chana tan he game hi an khel ani ber mai anin khel ma hian Alicia Lehmann chuan media te ama chonna mi pa ne na in tukla nei ke ni chon kan du emema achan ber chu ka kopui Douglas Luiz nen po hian han soi dun ta ila ni tina kan thil ti ai nang renga football kan khela training po haw tak kan ma chon bok ani chu wang chun mi pa te nen kan hlo hi ain tuklang turnia ke chon ka ngai tin asoi in khel an han trana Switzerland mai che team European Championship a inland tur te hi Swiss League ka team trapo ni lo team van tlang kan ti Luzern under 15 team te chuan goal sari goal khat loi main an sop zuita hei hi Switzerland Football Association lam chon ti league out an du lava amai ro chu a league out zuita tho anne in tluklan du na team kha senior team po ni lem lo ba ka Swiss League ka team van tlang chu ta po under 15 team ten goal sari goal khat ngotin an lo sop prep tin ani chu ole hatichin hatun tumatan chun ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu anni like share le subscribe lom han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak te nen kan in mo chho le zel don nia